Ai, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Namuntlha of course ta khira la Dr. Joshua man. Yi nga kota strong. Na meno hlamala man. Yeah, and then from there of course ta khi hundze khi ya ka Benin president ri ko yi kha endla matemu. Then of course emakume ta khi hetela ta shongi rangani man. A xavisa ku campaign. Ku ndla ka Master T ha ta khi twa kwala to tala. So previous kwala kwenda 2 videos mga mshifuni kwala kay apologize dokodela Joshua Rimane nga shilinka no apologize to Ben Mayengani the president no men of our khawata khawaka I think apologize and stuff like that. Mino hlamala na mina ka the following day 18 January dokodela ifika enta a video clip man so a video clip leyi of course yi kha yi hlamusela risimu leriya ra Malika ku ri vulavula hi yini and stuff like kha yi break down the lyrics kahle kahle ngo yi sungula ka this section then swo tala mi ta mi kha mi swi twa. Let's go Dr. Joe. Oh, she's trying to give me words of encouragement na ku ni byela ku mali ya tirheliwa, right? Inga ku zelela mali kumbe jumpela mali ku mali yi ku rhandzi ya tirheliwa mali. That's what she's telling me. So I guess swi ta mi pfuna ngopfu leswi ku mi kota ku va mi twisisa ku u ri yini. Then you can take these words and run with them, okay? And then na lavaya van'wana lava ku va byela ku mi zama ku hlamba tindleve man. Mi hlamba tindleve loko mi hlamba tindleve hi mati mi nga cheli mati laha ndzeni ka tindleve laya because ya ta mi vavisa and ya ta endla ku mi twa swilo wrong. Don't twist my words, right? Mi ni twile ku ni te yini. I tried to help a lot of people who were confused about my statement, all right? So mi nga twisti marito ya mina. What I said there is what I said. Don't change it. Kufana na ngoma ta mi nga ti cinca mi ku mi ni endla ti-beef. Ma ni tolovela n'wina tinhloko ta n'wina. So don't change my words, don't twist my words. What I said, ileswi swi nga xiswona, okay? Sharp, sharp. Thank you. Video clip leyi ni twisaka ni ta loko kha yi byele psychology. Ni tsundzuka psychology ku bote beni bote. Loni kwateza wena sana. Nokukorisele ni kwatisele wena. A ku na munhu loyi a ku twisisaka ku fana na Joshua Rimane wena mfana mina. Wa ku byongo lebyi bya wena byi tala glue nkarhi wun'wana. Ya tawo. So yale dokodela hi mhaka leyi ya mahlweni mani kumbe xa yi helerini ka the previous video leyi a yi endleni. Where is it? This one mara ya mahlweni la dokodela la. Na ku vele ku tlhova ku ri va ku ri na narrative about track leyi ya xikatawa leyi already yi nga yi kaneta ku i bifa hi swirhopoteni kwala. So na swi ya ha ri ku swi kaneteni na sweswi ku ya veve byi le ku fambafambeni ku xikatawa la yi vula hlavu i narrative leyi ni nga vona yi kha yi rhanga ya mahlweni swinene fayileni na yona but mina ndzi zanda ku release fayile sweswi ka ha ri ele ngopfu but ya loko ni kha ni languta vo tala mi kombisa ku hayi ku vuliwa hlavu and stuff like that yona yi le swi kaneteni swi sweswo. Maybe yi tlhizama ku va maybe yi deflecta mhaka yo yi nga yi kha yi apologize to Ben Mayengani yo vula ku yi apologize to everyone. I think loko se hi kha hi languta hi side rona yi nga yi kha yi vula sweswo hambi sweswi hi swi tiva ku obvious loko video zi clip zi endliwa dokodela i ku a mi vona pressure ya Mayengani but a ku hi yo dokodela yi le ku swi kaneteni swi sweswo and stuff like that. Yeah, imdende vele khe nghena ka section ya President Mayengani a ze hetela swo hlupha ni ya hotela na matimu lama singa ku ma endleni. So hi ti 17 January risimu ra vona ra Nkulungwane wa Dzonga hi vone ri vuya se ri nghena okay yeah eka million views 1 million views. So hi nga vula tani ku congratulations to President Mayengani and stuff like that. And stuff like that. Yeah, one of the classic we all know it. Yeah. Oh no, I mean I fika la ka chorus nyana la. And stuff like that. So ngavula tani ku congratulations to mranga phanda ndela loko ha ri ku na matimu guys.
ku na matimu because loko se hi kha hi cheka this project then overall hi fika hi kuma ku na timiliyoni to hlaya ku ri project leyi yi ri yoxe like yi kume timiliyoni to tala ku tlula ti-project ta mirhangaphandla letin'wana even ti-album kwala ta gaza hi vula ku hi timiliyoni ti-track ka album yin'we ematimu leswi nga endleka because a swi loko na liya president mayingani a henhla yi na million 1 nkulungwane wa dzonga 2 a wu na mali shem 3 misava yimani chika 4 as you can see kwalano so this project yi na timiliyoni ta 4 imagine timiliyoni ta 4 in the same project so swo kombisa ni tshame ni swi vula siku rin'wana ku mirhangaphandla yo ka yi nga hanyanga on the digital period loko ku ri peak ya yona a ya ha ri ka peak a ya ha ri henhla swinene loko ri ti-album leti a yi ti humesi ku ri nkarhi loko ku ri digital ne a swi ta chavisa timiliyoni ti-views ta kona nkungu na liya va tibabena mi ta kuma se yi kha yi famba ma 5 million and stuff like that so yi tirhini let's respect him guys is a legend ka ndzumba like a swilo swo chansa you can see ku i munhu loyi a karhataka swinene so hi nga vula tani ku congratulations to him hi leswo emndeni vele khe hi ta ka timhaka ta xonge rhangane so ku na some updates about her because ku na a live lani kha ni yi vona on TikTok so what we're going to do to va khe hi tsemelela and stuff like that okay yeah let's go yeah so miri xonge rhangane music swi ku yini kwa let's go by so saying that i ku a ni la ku ringeta ku vula ku xonge music Booth Bennett yeah ya suka ka xonge music yi ya nghena ka yin'wanyana khampani right i swilo leswi vo tala va nga swi twisiseki ka Gaza because I think I will be the first female artist ku swi endla swilo swo tala vele ka Gaza hi mina ni rhandzaka ku sungula ku swi endla and then they follow yi ta va yi kha yi suka ka xonge music yi ta va yi suka ka mina in short na yi xavisa xonge music yi ya ka khampani yin'wanyana yona yi nga ta yi ya khoma swilo hinkwaswo and every artist Booth Benny yi ni da leswi hi swi vitanaka a publishing company sweswi wa Booth Benny n'wina ma ni tiva hi ku wa vonana la ka TikTok and so on mara la ni nga kona mina a ni ti lavi ni ri kona because mina I know myself I'm a hard worker tingoma ta mina ti compose-wa hi mina I'm a performer but la ni nga kona sweswi a hi la ni ti lavaka kona mina Booth Benny Xonge so a ku endleki ku ri ku va na ndlela ya ku tingoma ti kota ku tlangiwa ka TV ti kota ku ya ka ti-radio station tin'wanyani let it be munhu a tirha na vanhu lava va nga na connection ya ku kota ku endla swilo swi endleka okay so album yin'wanyana ta tlhela ni yi humesa futhi ende loko album leyi ni nga ta yi humesa before Easter yi fika yi nga tirhi kahle mi swi tiva ku yin'wanyana yi ta va yi ri ku teni ku yi ta yi fika yi pfa yi seletela liya yo ka yi nga tirhangi kahle ka ku hi le businesseni ku laveka ngoma leyi nga ta fika yi endla mali a ku tirhi ku n'wina mi ri mosi wa ha ku humesa no mo cheka ti-artist letin'wanyana va humesa every Friday va humesa ngoma ti vutiseni okay yeah as a first section a swi twa kwalano ku xonge rhangana i ta va like khampani sweswi yi va yi xavisiwini yi ri karhi yi ka khampani yo karhi leyi of course hi nga ta kha hi kuma ti-details ta kona and the main reason i mali loko swi twini kwalano xonge rhangana i ri la ku endla mali yo hi ndla leyi a nga ka a yi endlaku sweswiwa and then lava brand yi kota ku kula yi kota ku nghenisa na ti-music videos yeah on a television and stuff like that so even if you can check on a page swa tikomba ku ri a ku ve na performance yo karhi swi tikomba na a ku practice for a music video a kha ku creatiwa and stuff like that loko hi cheka this page here and yi kombisini ku ta va na the changes in terms of who will be handling the page ku ta ku na vanhu vo karhi lava nga ta handla the page ku ta ku nga ha ri yena and stuff like that ku famba ka nkarhi okay so ku xavisa ka lowu xonge rhangani mi ri mi xavisa for how long swi tirha xinjhani swa ti-contract manjeni explain
yi ta va yi ri na munhu loyi a yi controlaka because hinkwaswo swilo sweswo swi ya tirha marketing ntsena botbeni ni munhu wo rhandza ku joka swi vula ku no more jokes ka ti-page ta mina ti-page letiya a ti nge he vi na ku joka ku menamena ku socialize hi ndlela yaliya a hi socialize hi kona okay ya ku vheta ya ka section leya ni yi vula that's a good question n'wana mani ni yi xavise ku ni ta endla ti-album ta 7 na vona vanhu lavaya se loko ni endle ti-album ta 7 na vona hi kona ni nga ta vona ku na ya mahlweni na vona kumbe hambana na mara ni xavise ku ri hi fanele hi endla ti-album ta 7 swin'we ti nga ta va ti kha ti huma hi ti-music video hinkwato ti ri 7 and then another thing laya ka ku ka point leya ku ni ri tigiga ti endli mali ta yi endla mali tigigi mara i fanele i rhanga i ti-branda i va na ntikelo loko ni ku byela ku ni lava na 100,000 i swi twisisa ku why ni ku ni lava 100,000 sweswi ni nge fiki ni byela munhu ni ku ni lava 100,000 i ta ku njhani swi la loko i fika i byela munhu bot benete i ku mina ni worth 100,000 a ku twisisa ku yi vulavula yini. Yeah, so a question came, of course, as sweswi xo nga rhangana nga ku kombiseni ku hayi se i xavise xo nga music a swi la ku twisa ku njhe like a swi ngo hundzi ku swi fanele xo mi kuma ku se swi fanele swi gaga xa kompelela ku hi swona kona ku buka artist ku hayi vulavula na manager njhe a swi ndlise swona ka xo nga rhangana na a hi twini ku i rini la let's go sweswi a ka ha na munhu a nga ta ni buka direct through me loko a ta ka mina ni ta n'wi byela ni ku se ni bukiwa hala ku ta va na nkarhi se ni nga ta n'wi byela ku se mina a wa ha ni buki ka mina se ni bukiwa leyi because sweswinyana ka period nyana leyiwani ku ya fika ka Easter ku ta va ka ha ri busy hi timhaka ta branding botbeni loko a ni ri yindlu a ni ta ku na ha ri ku renovate-weni sweswi ni le ku renovate-weni a ni ma yi vona for example room mi kuma ku kwahala va thembisa va ri rent hi 250 only because mafasitere ma yona ma hava tibatla man'wani ma fayekini rivandla ri khiyi ma ni twisisa rivandile ra zingi yi wefa mali yaleyo a yi phamiwangi mara loko vo fika va yi phama yindlu liyani va yi faka ti-tiles va yi faka ceiling va yi faka aircon ma hleketa ku ya ha dandla 250 rand no i ta gonya sisongi i ta gonya yes so kusukela sweswi ku ya fika le ka Easter ku ta ka ri busy hi branding ni vona va ku so all songs will be out on music video a swi se tshama swi endleka sweswo xihlekisani tirhisa common sense music video yi endliwa only to a hit song ku fana na sweswi ya endla music video ya mahlekula swivuyi we are not going to do music video ya album leya hinkwayo because I'm selling all those projects mi ta kuma yi sukini laha ka mina project leya ya vulavula moya yi ta nyamalala ka mina ku nga ri khale because it's sold ni yi xavisini so va ta ya va yi release hi vuntshwa loko mi ya yi streama mi ta va mi kha mi yi streama hi vuntshwa because yi ta va se yi brandiwini yi ri na swilo hinkwaswo ka mina yi ta suka ka DistroKid ya mehe yi ta suka so mhaka yi le ku twaleni mhaka ya maxaviselo min overall hi swi twini ta va kha va rhizileta album ku ya hi ntwanano wa vona na album leyi hi vonaka laha yi ta yi kha ku na ku nyamalala ko karhi se hi nga hlamali loko yi kha yi nyamalala se yi xavisiwini so obviously loko kha yi xavisiwa hi ndlela loko ku na ti-benefits to karhi like ni twisa ku na ku leswa ti-upfront payment swi na vudokodela Thomas Chauke nyana ni khale laha va nyikiwa upfront payment even then va nyika ti-CD so halawa ya ku vona ku hambana nyana ka ku swi handliwe hi ti-CD but ku na upfront payment lexi u nga ta kha a yi kuma a nga ta kha benefit it's all about making money vele wona mhaka leyi so lava company hense mi kuma ku fika va endla ka ti-music video swa ka TV ku va fika va kha va vuyisa ti-returns ta vona ma wo sayina njhe yi fika yi benefita company ya kona leyi ka yi nga yi za yi ta ku i mani sweswi but yi kha hi swi tiva very soon and stuff like that se songi mi kombise n'wana mani ku maybe ka khampani leyintshwa leyi mi nga va ku na yona mi nga va xavisela mi kombisini ku ma endla tinsimu to only 7 ntsena n'wana mani na kombisa ku se songi mi kuma nkarhi n'wanyana 7 albums mani mi kuma maybe not tinsimu but ben ti-album yes ti-album ta 7 n'wana mani na ku sala ku ti hela ti-album leta 7 maybe mi kuma ku ku tirhiwa kahle or a ku tirhiwangi kahle a hi ngo se songi a ku tirhiwangi kahle mi la ku vula ku after album leta 7 yi ta vuya ndzhaku ka n'wina mi ta yi manager hi n'wexe yes I'm the owner
na ha ri yona owner a ni nge hayi ku after loko hi nga tirhangi kahle okusala i business loko ku ri ku business yi famba kahle I will renew and go forward with them na ta ya mahlweni Hi guys, I think mhaka yi twarini swi clear, everything swi clear. So the music video ta kha ti ta as swi nga rhangana nga ku swi vuleni, na album yaliya ya vulavula moya ku ta ku na music video yi nga ta yi kha yi ta soon. So na ta album letin'wana loko a twa hit song ti nga ta kha ti ta 7, loko ku twala ka hit song ku ta kha ku ta na music video and stuff like that. Leswo loko ku ri Amgeza swi ta va ta ku mi na mi tlika subscribe.